berita ke thang cipang nili sami di tan slihat sepi aprang sip berita tepi arjuing tha Kalitang bijo intia phan ke patrong lam ki ke do dumper truck ni plia phi ke neplong song truck si chilang pet pen pini ke CSI hemalong pherang ke mai ke pha rong khang ke CS zone pen 46 ang deng karbi risonim so rong aje along kacepate dunji apan katisik pon Kedam tang flying ko lagi thom arni 0 point along inut bijay intia phan kapatong alam ki adam par truck aphan pangthek si kenep long dilai police atum hit and run pulam hoi pabon ateng police atum kiritar le chupaduk si ahuni ke pho adi malong ke thekdun long bek rongarat kapachini ateng dampar truck ake at pu patini long laso ateng hamphang asong bokajan KSA regional dilai HDP KSA branch KSYC lapen UPKA atum chelang si patumi ajo por phai cap apor malom bali pathar ahwar tukulang so arong along nebdam cheglo pusi KSA bokajan regional amai pu nobin rong pi than pachini nonamat dilai police atum si chepari denglo dampar truck ahem pu Dilip Saikia lapen gari number AS01 JC 8871 pusi pangthek bonta driver phan nep ingnang longlelang Indeng tikebra truck ke YF mate karbi jisonim so rongaje taralang so along kepadopon along rongkang KCS zone atum penta cisik cedang pon bomlo seta rongkang KCS zone atum pen pining indeng tikebra truck ke YF along si kacipate dun ceng lang pusi alang itum pen thanpon lapen rongkang KCS zone ke seng ponang kok lake kedam tang apora hot an ke wothat lang so zone along lapen dongkam mukam KCS zone along cejok dun si cepate dun bom bon stame hadak taralang so along tirang amen wothat lang so KCS zone pu adim duar amla pusi peklang rong bangso puthaksi ningduk ason mandet khat lang so long lo bate dongka long si chapate dum lo alang le tumben ko pine ning ka che oi ning ke so lason ke do ajok pen tong la bangso arong khang jones ke seng iden ma mate thangnata be pen tong ke seng pon lo dak taralang so long ke ahok pet ke boy thlang so klang klida joy ni duramla punang klang rong joy ne si itum ta constituency wise tong nona bang ke manden ma pusi la so ning ki pung ba ining cep ining kopulma cepe klar dak pen ya phansi rong khang ajun che sengder bang so KCS mane Karbi Cultural Society bang ke ilitum political damde pensi ilitum bang ke political bangaling bang tami ta ilitum akhai itu maju tang jubat ke reng beania pot political akha khepin basi litum kam claim ponangji ko bangsi nili harapan juniri lasi rongkhang KCS zone pining pen dangloke rongkhang KCS zone amen pen pedoverji aphansi bor I ponji pusi alang itum pen khanpon wothalang sopen rojen rongkhang news fast kardiang long Indeng Presia Pong Kechok Heroni Saint Luke Paris Karbi Catholic Ningkan Estek Amai Pi Kedam Tang Nipaing Kora Klipen Kora Trok Arni An Immaculate Church Thesoville Along Kapadopon Atu Nikijut Arni Dipu Diocese Abisop Reverend Paul Matekarapan Cheng Muripong Stephen Kangthum Karne Padopon Uthot Reverend Paul Matekadari Deng Pensi Karkli Kangthir Karkli Pon Bangso Along Saint Luke Paris Praise Guru Sarbinoy Kurusar Nicholas Terang, Kurusar Tommy Atumapan, Bangso Karkli Kangthir, Along Chirap Chetudun, Lapen Api Sacrament Kangthir Apan, Aman Beng Pen, Jengtoy Jeng Ni Pensi, Bangso Maipi Pajupon, Reverend Paul Matekara Hin Pen, Along Tin Pen Kebang Kurusar Father Ani Sami Sister, Lapen Keruni Paris Council Committee Pen, Lapen Monduli Krepo Catholic, Arara Tumapan, Arna Mahirdume Hang Pitekang Pensi, Bangso Ningkan Estek Pen, Epong Asabha, Saint Luke Paris Along Si Pajutpon, Jengkapen Pobitro Kathar News Fast Karbiang Long. Patudabata por phai trok raji timapor doboka bas kachong hong along arlenga supiapan muncho matum arju mahud inusona sing terang pulonia sor tekdun loksi arju dunlo bukulia koraji asor pusi chethan pon lapen rumuni ingtibi puta chethan pon asupi ga chethan pon atengke kedam tanganing kan machi jonga chiklo inut sarkari be
Tara dubit be arong ame karabang school ke paduna men pen pon lo bonta hada ke ting ke chok ka chak huni ajok patowe ajo aking pen nang kajui pusi patowe ke bang asok punalong si ke pang thang puta rumuni ing tipia bang sona sing terang apan chethan pon api bukulia koraji kanai ing tia long an sona sing terang bimal ing ti lapen ajer potung thondun pinpur me rumuni ing tipia lang like wolom komaji kanai ing tia rong amekar babu ing ti lapen sonti rong hang pia supi Greaters Dongkamukam Press Union ay hinpen kinamtang ke cheng sia phong lang hem Philippine jurikin deng along social service asai ke klem ponason si puthot pini Dongkamukam karbi hemtun along ta bipon bangso along Greaters Dongkamukam Press Union atum patir pipon si free eye treatment camp padopon tu bangso along nogong ERC hospital pen Dr. atung bangsi labangso asai mesen pen pachun pon long do puta Greaters Dongkamukam Press Union dun mai pu Gurmukh Singh pen jaipon alang li kapachini pon atengke arkoi ni phai inkoraner cap arni ada por phai cap apor pen arni kang sam por phai pli apor an amega kesu langpon si kado kave bang pharoke thomra phokep so se abang pu bang phia tuma phat se langpon longlo lapen la anang bong pen bang thokep ra sir cap aphan ke operation ke claim ke nang sot ajok thang thang ni phai thong cap arni an nogong ERC hospital along an ke pon japhan Greaters Dongkamukam Press Union ahin pen chesi kon loputa sing ahin pen jaipon jengkha pen Pabitro Kathar News Fast Karbianglong non henjong boro accord surihini rain koi along Karbianglong along kedo boro aphan ST Hills Pinangji pu ke hang along chedon dun thek the pu chepaklang bangso puthak pini Karbianglong Youth Congress atum pen pherang ke mai ke pha along ke jaya tengke Karbianglong Youth Congress ahin pen bangso puthak chedon dun thek the lapen kedam tang surihini ra kretrok aningkan non kikhibom Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang setamit penangan ningkang samse chepaklang bonta non pipot si khamkhe hai hedet puta jom lasi Youth Congress atum non ke bang ja pora hot bangso puthak pachun long le det ji aphan un an ke chesong ponji puta pherang ke amai long bek pon Pini song trok sia tum chelang pet man rong the ang ke sia sai hemalong pherang ke mai ke pha bangso pherang ke mai along hamphang asong atum kaning jo atengke Karbianglong ke PLT UPLA lapen KNLF atum kache song 2010 aningkan Govt of India pen chingki bong lasi non hejong ABSU lapen NDFB song atum aphan boro ekor 2020 ke pachuna sonsi Karbianglong along KLNLF UPLA lapen KPLT atum aphan sitame Govt of India atum song troksi ning ke hang ateng ke pachini ji aphan ke hang Anparta election campaign cha hun non BJP chari bom atum sitame lamcha ka teng pen pachun nang poputa pinisong troksi atum pen ke hang সাতটা সংগঠন আছে মেম্বাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন গতিকে এই মেম্বাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনেৰে সৈতে যাক আছে আজি বড়ো যিটো আকৰ্ড সেই আকৰ্ডটো আমি ৱেলকাম কৰিছোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ এই আকৰ্ডে বড়ো জনগোষ্ঠীৰ যি আশা আকাংক্ষা সেইটো সেই আশা আকাংক্ষা পূৰণ কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু আমি ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্ট ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰক আমি এপ্ৰিচিয়েট কৰিছোঁ একেলগে যিটো ৰেছপনচিভনেছ দেখুৱাইছে যিটো চিনচিয়াৰিটি দেখুৱাইছে সেইটোলৈ আমি এপ্ৰিচিয়েট কৰিছোঁ আণ্ডাৰ দি লিডাৰশ্বিপ অফ নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ইফালে অসমৰ যিটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টো আণ্ডাৰ দি লিডাৰশ্বিপ অফ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চিফ মিনিষ্টাৰ এইটো আমি এপ্ৰিচিয়েট কৰিছোঁ আৰু সেই একে ৰেছপনচিভনেছ আৰু একে চিনচিয়াৰিটি আমি আশা কৰিছোঁ কাৰ্বি আংলঙৰ এতিয়ালৈকে 2010ৰ পৰা KNLF-এ পিচ নেগচিয়েশ্যনত আছে ডিছকাশ্যনত আছে গতিকে KNLF-ৰ যিটো পিচ নেগচিয়েশ্যন সেইটো বড়ো আকৰ্ডে যেনে যিটো চিনচিয়াৰিটিৰে চৰকাৰে এইটো লজিকেল কনক্লুজনলৈ আনিছে সেই লজিকেল কনক্লুজনলৈ আনিবলৈ আমি আপিল কৰিছোঁ ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰক লগতে ইয়াতে আৰু দুইটা সংগঠনটো আণ্ডাৰ ছাছপেনশ্যন অফ অপাৰেশ্যনত আছে গতিকে সেই ছাছপেনশ্যনত অপাৰেশ্যনত থকা KNLF UPLA আৰু KPLT ছাছপেনশ্যন অফ অপাৰেশ্যনত আছে গতিকে UPLA KNLF আৰু এই KPLT এই সকলোবোৰ যিটো ডিছকাশ্যনত অনা হৈছে সেই সকলৰ লগতো এনেধৰণৰ আকৰ্ড অতি সোনকালে কৰিবলৈ আমি চৰকাৰক
আপিল কৰিছোঁ লগতে আৰু একটা কথাটো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰ্টিকল ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ আৰ্টিকল 244টো হ'ল বিজেপিৰ পোল প্ৰমিছৰ ভিতৰত একটা গতিকে আৰ্টিকল 244টো ইমপ্লিমেণ্ট কৰি তেখেতৰ যিটো পোল প্ৰমিছ সেই পোল প্ৰমিছটো ফুলফিল কৰিব লাগে আৰু একটা কথা আমিতো অসমৰ ডিভিজন বিচৰা নাই আমি অসমৰ ভিতৰতে অট'নমাছ ষ্টেটটো হ'ল ইটছ এ ষ্টেট উইদিন দ্য ষ্টেট গতিকে আমি উই আৰ নট ফৰ ডিভিজন অফ ফাৰ্ডাৰ ডিভিজন অফ আছাম গতিকে যিটো এতিয়া বড়ো টেৰিটৰিয়েল ৰিজন দিছে সেইটোতো এটা ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন হয় আছাম গতিকে তেনেধৰণৰ ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন মানে ফাইনেল ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন আমি অট'নমাছ ষ্টেটটো আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ এইটো ডিমাণ্ডটো থাকিম আছে এতিয়াও আৰু বিজেপিৰ যিটো পোল প্ৰমিছ সেইটো ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰাটো গতিকে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে পোল প্ৰমিছটো নিৰ্বাচনী যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি সেই প্ৰতিশ্ৰুতিটো সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে ইমানেই কথা আৰু বেছি টকছেই হওক KNLF-ৰ লগত যিটো চাওক সেইটো চুচৰাই থকাটো আমি নিবিচাৰোঁ অতি সোনকালে এটা লজিকেল কনক্লুজনত আনিব লাগে আৰু এইটো আপিল কৰিছোঁ আৰু এই যিটো চিনচিয়াৰিটি এতিয়া আৰু ৰেছপনচিভনেছ এতিয়া দেখুৱাইছে চৰকাৰে অসম চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সেই একে ৰেছপনচিভনেছ আৰু সেই চিনচিয়াৰিটি দেখুৱাই পেলাই যিটো টক চলি আছে KNLF-ৰ লগত সেই টকটো সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে Pinia Berta Lansi Pajulo, Dometapme.